kananga mananjo wanshinga Mushima yere benje wakumbila jitu libelamo Kasai wabalengele Slelo mbago zenge Ure chega chanta Ayo tuji basomba mwabe ni mukalenga Tshisekedi mwana bwa kwa kula nenda malu aji atangila jitunga jetu ja Kasai nujuba manyene maga sungula aji alokumpala ni bantu bavula vulangana ni baloku Kasai bwa kulomba michieni na shei bienda ni alo bokulomba michi na nkuki bwa chinganyi tujibalo kumutangile bwani fialo yibo kulukunu lomba michi yikala mumanya bwani kano ene jishinga ni falanga yenda kano ene jishinga ni bidudu bienda anyu bilamba kano ene jishinga ni machine nujijishinga bwani ye nenu bamusungula mulonfu anyi kandida mukwabu anyi mukalenga munene Tshisekedi wa mulumba anyi kandida mukwabu muchisungu chabu Zambi nkayende ngujumumanye kutujituya faloyi ku Kasai anwambila bwani meme Tshisekedi mwana njumuso bwani pano jinungelela kachikenu ni ngenze nunku bumutu jibumvwangana ni chisumbu chenu cha Kasai kumutu kwa Beyonce na nkutujitumwele lukonku bwani anwanda muna tujitumwele lukonku pa mutu penu mukalenga Tshisekedi moywe eyo moyi mwane tujitukwebeja bwani lelweu Kasai kake na nzembo kake na mai kake na njila kakwe na nzubu ya bionda peji Kasai nkafa kons esku jumumanya bwalo abonyi njibumanya eyo kajipa wikale mubumanya munyi kachikonsweku kututoku ilewewa nashi eyo twasagijila ngelemenji kwena mwanji kumvwa mwabuni ngakulato donc misangu mikwabu walu chena ngakula bikolato ani binji ngenza kabiena bitamba kumweneka to jindo balusa bwa pamwa baru kadi chini so kwamba nchani menji anyonsu matumanu ku Kasai kwetoko walu koko kikumvu mujinga bwa kubangila carrière politique kani pambelu pa mui de pes pani ndomba kuji meya bana betu pani mu 2014 mwenza tourner muya mu Kasai yonsu ibiji mu mona nani bana betu bonsu bifu bwa kumanya majinga abu kumanya ntatu yabu makenga abu bwa kumona mushindu wa patwa ya mpindi okubukalenga bwa bulelela kumona mushindu wa kubenzela mujimu walu mu 2011 bati bavuluka bamanya bimpani tuva binga mu election kadi bava tuiba bukalenga bwetu pinjo tubashadila twetu mu vita ya kunyenga bukalenga kudi bivi batuiba bukalenga bwetu tutujenga bwani musangweu malu afitaka na bimpa tutola meji na pitame na bimpa walu batu luishabu lelu bobuki badinyimvita twetu kwetu kuya kumpala tumona mwaku kubandisha kudi Kasai ketu kayava kumpala twasakijila kaji tuji bamanyeni ujumukalenga munene ni chisumbu chenu chinu dinachi chisumbu chinene chifite bisumbu byonse bya mu Kongo bulelela nujino kuila Kongo mujim mbwadu butuji bamanyi kaji mwana katupanga nzubu wako jilolu nashi ujuyo kwenda kana to upingana kwa bakambo kwetu ni kazolo jilumbulu kaji bakwanga takasai konsu bakuzazi kaka tupesa
katu uke baka sai kujiku kaka yeka mwenek katu ntetu bakumvuwe mo kula to bwatine bwalu tena mo kula to bwalu bintu abi katu na tubi angata na shani mushinga mukesa tubamanya bintu abi mbienzela mu politique mu pola bwa nanga kuluisha mwena kasai donc tujibamanya bimpani pa tuikala bafeta bukalenga tu benga bintu byonso abi tu bizaza fetu tu bizaza byonso tu pingaka sai tu voilà kasai ni kapinga na numu kwa sai d'abord to saki jila wabonye mukalenga mwana kaji njinge beja lukonko lwandekeli pawi kale wewa an chisumbu chenu changa tabukalenga makelela ujudu bwaka sai ketu ujoele menshini tujumo kupeta zembu mai ninjila bwalu na she 1 km wanjila katwele nende to chenu manyi no jumu manyi to tujumo kukwambili jimwe na kada kwetu konso 1 km wanjila wanjila kena kokuto kaji panu kala katun tubenga to chisumbu chenu mboko ngumujimu kaji kazolu jilumbulwe pinje panu kala nwenu bangata bukalenga nujuno elemenshini nujumo kutusankisha koku mu tanta wa matuku bunyi munyi twinjila ko bijubu bitanu bijika no lokutula yinu ka kundeke lubu mujibu batwenza mpinje wanyi to bwalu wa kumpala bunji ngamba mambo ani watu tumetana bukalenga tutwanji kulomba mwana kasai yonsu bwani twakula jiji mwa bwalu chitamba kutu affaiblir likola kuji jitapulukangana wambi mwa beo bwa mushinu juba kosola tusaito etu bazaza tito kasai ke to kumu bitu bya bunyi bwalu bintu abimbienza kabili kujibana betu bakukasai ba mashetu kiba jibafila mpunga bwani bintu abibienze kibu alors il faut kulomba bantu bonso abubwani balekela bintu abi bwalu kubisamba biko akaba tubenza bintu abito metetu muluishi wa mwana kasai ujana mwana kasai mwana donc tout ange kulomba chinto achibwani tumanya mwa kula jiji mwa jitunga ya kumpa pinjo bwa bidibishala kukasai kudi bubanji kukasai kudi bantu ba menji njini confiance mu bantu bonso abwani tetu baba te kamu condition idikenge jibu tetu baba kelbela makuta bon makuta adi kwetu ngambili kasai keto ko kadi bubanji bwa buni katwa di cha republique wa Zaire chikondo cha Zaire toni chikondo cha Congo eti chidi baby babena fidel di badijo bafika mbaya nuko kasai ya bwa kwanta bubanji bweto donc kasai keto kadi ni bubanji kadi ni chine possibilité il faut kuteka no bantu pamwa ba wa bamanya mwa kwanza mijimu idikenge jibwa bamona mwa kuisha kasai keto kumpa kudi mushindu wa kujula kasai yako kudi mushindu wa kukajula kabiji lubilu lutama tudi mu domaine yonsu ni possibilité ya kujula kasai keto kichi tulomba tetu wani tufeta bukalenga tumona mwa kukumbaja majinga abantu eyo tasikijilwa bunye mukalenga mwana njenkupesha ji jandekelu bwane wanshikwambila bajibatulonda ku kasai bwane waku muna munyi janyishe jeba pa chisumbwe chichi chiluku kutanyi to mema chini mwakwamba cha kunu jingilano ya kalenga no yanu kumpala bwalu initiative yonsu ya mushindo idi iteka kudi kasai ketu intérêt ya kasai ketu intérêt ya bena kasai kumpala twambi hapa ni king kasai anu wa chilubato kasai wa bantu bons donc tuteka batetela tuteka basonga bako abisamba Tony Balunda bakasai Tony Balunda bakasai donc bimpa tukala tu ya mu initiative ya nunku tuleja chilejelu chimpa kumeswa bantu tuleja dinanga bwalu kasai kadincha kwikala miroir lumwenu lwa Congo tudini ni capacité kwa kutuni bantu badini menji tudini bantu badini ni bumanji badini menji adi mwakutu mako di kasai keto kumpala il faut kusangisha le bantu bons
unité kudi bato koka babena belge bato bambani union fait la force mu union ki mutu afeta bukola boetu boku komona mushendo akuya kumpala même andini itabuja mu vidya mukolo ni mu bantu bali mufuka bwani te tubenda bobu mwa ni tu ya kumpala ni tu bien toi ce qui dit là tu dis tu connais nous avons un appel à faire dans le cadre de Kasaï d'abord. Nous en profitons pour dire que nous avons besoin de 2 émetteurs radio, une à Kananga et l'autre à Mbujimaï. Comme ça nous permettra de vulgariser notre message dans la communauté le plus rapidement possible. Donc nous lançons appel aux gens de bonne volonté qui peuvent nous apporter leur soutien pour que nous obtenions ce matériel. Ça sera pour le bien du Kasaï et du Congo. Voilà l'appel que je voulais. Oh, yeah.